nan dam chiao na mo lungmali post thongchimnak in nan kut kanin tlai na thongni kulali tangkhawng ni hlei sari zinglei thawngchimnak kan rak thok lai tu zin kan chimding mi tlangtar cheu khat na chu tangin khwa ssc sakhan chu cna le tangthi phunha ni anlak ssc captain pakhat le palik bawthum pakhatal in ral sang som thum an thi mindat a ssc ni chunglai ka deunak atuami ruang a nu pakhat nun nak aliam ssc ni sham in paguram than mi pi na chu mi tu si training nan kai di lai dia nol an chua Thailand ram pu khat in saknak mun a punglam lo in rianton mi mar mi pakul an tlai na America thilpurti long pakhat chu pothi misol shanklai puni ballistic missile mang in anka timi thong le thong pangdam ha an raksilai Tangin khwa ssc sakhan chu cna le tangthi phunha ni anlak ssc captain pakhat le palik bawthum pakhatal in ral sang somthum an thi chinram kul te dim peng tangin khwa ssc ral sang sakhan chu chin national army cna le tangthi phunha ni january ni hleiruk jing a tlampling te in anlak kho tia chinral ka pakhat ni lungmali post a achim thongni kulali january ni hleini in ka do from an thok i January ni leiruk a chu sakhan chu tlampling te in an la kho sakhan la ka do nak a ssc captain pakhat le an kutang palik bawthum pakhatal in al sang som thum an thi mi piral kap tang thi phu in pasal cha porit nak tum lo ni ramle mi phunsa a an nun nak an pek i lemma tor mi zong an tia achim chap sakhan la ka do nak a chin national army cna cdf in cdf hakha cdf Tangkhawng cdf kkg pda cdf walngoram cdf zaniram le tcdf zong ani tel tia thei si tangin khwa ssc ral sang sakhan chu cno cndf le pdf zolantal in voitam ngai an raka do changmi asina in an la kholo i nu lei an tol tak lengmang mi asi tia kan thei sakhan la ka do nak chan chung a ssc ral sang ni chunglei in akabom na pin a kalemi ukhupi siang he run a hun khor mi ssc ral sang pol ni chatlo in shemngan he an kabom na tia thei si sakhan la ka do nak a cna ral ka pakhat cdf kkg ral ka pali cdf Tangkhawng ral ka pakhat cdf hakha ral ka pakhat cdf cdmc ral ka pakhat an dilak minung pariat ni ramle mi phunsa a an nun nak an pek tia thei chi si Mindat a ssc ni chunglai ka dok nak ato mi ruang a nu pakhat nun nak aliam chinram kul mindat peng vomatu khwa chu ssc ral sang ni ral tuk nak van long in boma thak cha a kumsom sari leng nu pakhat nun nak aliam tia thei si January ni lei nga chu simi lam panni le somli nga tuk a ka dau nak lo na in ssc ral sang ni atu bantuk in boma thak cha a in pakhat arok i kumsom sari leng nu pakhat nun nak aliam tia tol chung min ha ni an chim kapni kar ka dau nak lo bu a ssc ral sang ni al tuk nak van long in bom panni a phirmi voi ni tiang a thak i se mai thal zong in akapin a mindat khopi shambun ssc khalaya zanhi somsari pali battalion ni tol chung min ha an na khuchung a du pau in shamngan an ka tia taminda post ni alakter Kalemiu peng ka dau nak a cna ral ka pakhat nun nak aliam sagairam than kalemiu peng chung ka dau nak mun pakhat a chin national army cna in salai van thanglian nun nak aliam tia thei si nun nak liam mi salai van thanglian chu chinram kul matupi peng khwami asi I ssc ral sang kutang in kan luat kho nak nga le federal democracy kan hu kho nak ding ati in almhan hun pakhat a anun nak apek tia damatupi time ni alangter
ai eni ku khain peng a boma tha tu SSC ral tuk nak van long an ka thak siaram ko chak lei ku khain peng na phaka khwa manu yam huram a boma tha tu SSC ral shrang ral tuk nak van long pakhat chu kachi independence army KIA ni an ka thak kho tia KIA ral michael thongla tu ni khatit media a achim na phaka khwa manu yam huram a boma tha tu SSC ral shrang ral tuk nak van long chu KIA ni an ka thak kho i man thak zong kan ngei internet line athat lo ruang a kan tar long khori lo van long an ka thak kho mi chu fetar asi chang tia KIA ral michael thongla tu pakhat ni achim siaram ko chak lei ku khai peng na phaka khwa SSC khalaya zale kul la thum battalion chu January ni lainga a KIA shoi mi ral kap na ni an la kho nu a SSC ral shrang ni junglai ka dau nak atu achol tia thei si Kachin Independence Army KIA ni alwan chia mi January ni thumzong a Kachin Ramkul Waimo Kopi a Mi-17 helicopter pakhat an ka thak kho i achit mi SSC ral shrang chungtal pariat zong an thi tia thei chi si SSC ni sham in paguram then ni pi ha chu P2C training nan kai di lai dia nol an chua paguram then chung tol chung min ha chu SSC ral shang ni sham in P2C training nan kai di lai ti in nol an chua i atal lo mi khote ha chu kadin khang pek na lai dia an thi phai ta thong hi kul li January ni lenga a SSC ral shang ni khote pakhat a minung pakul na kan pek lai kan pe kholo mi khwa chu mai in kan khang lai dia an thi phai na khwa boy an that lo rong zong a si dia tang pen kom chung khote pakhat in tol sung mi pakhat ni people spring a achim khote cheu khat a kum sha shrong asemi pa pau chu sham in training an pe na i training an di in khwa him nak cha a century an chok tar na ka dau nak zong a bom an har a chun ranan dau lai an ti na i sham in an au na tia achim chap pi pen kom le tayawati pen kom chungzong a paguram pi tu sit phuti in SSC kutang tuan sangkho boi na he ifon in to chungmi na chu sham in an au na khopi cheu khazong a iton nak an ngei i minung nakan pek lo a chun in khat a tangka thonga nak tom lo nakan pek lai an ti na khopi chungzong a an thong pang ale ngai tia adang to chungmi pakhat ni achim ve SSC ral shang ni an hong phak lo nak chau taka pe noi kong le to choi in khopi pong pen kom chung tal lo in adang kwa na chu P2C training guiding in khote pakhat a minung pakul in som nga tiang na kan pek lai tia al shang ni meeting an au na kong chu chau taka PDF zong ni January ni lenga a ral rin pek nak chathan an chua Openg opo kwa a phea ka mi pyoso thiral shrang lu hno in an ka hna commander pakhat athi pathum an tlai hna paguram than openg opo kwa sentari chongnak sakhan a phea ka mi pyoso thiral shrang ha chu paka pha tang thi pufat ni January ni lenga zan leisang a lu hno in an ka hna balboy commander pakhat athi pathum an tlai khi hna maithal zun ni an lak tia thei si opo sakhan hi SSC ral shrang le pyoso thiral shrang ni sentari choknak a an man mi asi ral shrang ral boy commander pakhat lai in midang pathum an tha na cha a pyoso thiral shrang cheu khat na chu sakhan chuatak in hunhim nak a an zam tia tachile news agency ni alang ter opo SSC ral shrang le pyoso thi na sentari choknak sakhan a hin ral shrang minung pasari an cholak a ral boy commander pakhat lai in midang pathum an tha na cha a atami pathum chu an zam tia kan thei an ra thom he tlai khi tong mi pyoso thiral thrang pathum na chu KNU sin a an chiat na tia an chim ka dau nak a atal mi shantlai pufat na chu pagu pengkom khote pathum asemi wo tanapi indago kawa paka pha le dai upeng paka pha tangti pufat na an si tia tachile news agency ni alangter
Situele Tangkhawng SACral Shrangni Tolsungmi Pathum Tlai in Anthana Palawale Rakhine Ramkul Pengtlang Pali Shaman Anka Kumnga Hakchia Pakhatal in Tolsungmi Pathum Anthi Rakhine Ramkul Situe Pengle Tangkhawng Peng SACral Shrangni Tolsungmi Pathum Tlai in Anthana Palawa Munramle Rakhine Ramkul Pengtlang Pali Zong SACral Shrangni Ratuknak Vanlong Mang in Shaman Anka Cha Kumnga Hakchia Pakhatal Chi in Tolsungmi Pathum Nunnak Aliam Tia Nitlak Lay Una Thumhani Anlangter January Nilhay nga Jingswimi Lam Pakuatluk SACral Shrang Thaza Songa Tlukni Situe Peng Dokang Khwa Chu Thazang Di Lakchua in Anlunu Nanu Chungkhar Kusaknak in Adi Lakngot in Ankhangpin Papakhat Le Nu Pakhat Anka Thana Tia Thei Si Chubantuk Chiam in January Nilhay nga Jingka Swimi Lam Pathum Tukhan Tangkhawng Peng Tapio Khwa SACral Shrangni Tolsungmi Pathum Tlai in Anthana Tia Khatit Media ni Alangter January Nilhay nga Jingka Swimi Lam Panhi Le Chiu Kupsong Palawa Khopi Pong Khote Na Chu SACral Shrangni Ja Fighter Mang in Boman Thak No Na Cha Tolsungmi Pathum Nunna Aliam Pathum ni Liam Antuar Tia Thei Si Rakhine Ramkul Mia Upeng Pauto Peng Chawdo Peng Le Mimpia Peng Ummi Khote Na Chu SACral Shrangni Shaman in Anka Na Cha Tolsungmi Panhi Liam Antuar Tia Kan Thai Mataya Peng Seita Khua SACral Shrang Shaman Ka Nak in Tolsungmi Pakhat Nunnak Aliam Wunto Peng Miangzeya Khua Mipi Pali Antlaitna Mandali Ramthan Mataya Peng Seita Khua Chu SACral Shrang ni Shaman Mang in Anka Cha Tolsungmi Pakhat Nunnak Aliam Tia Mataya Peng Paka Phachung in Tongwang Waitu Pakhat ni Yanggong Khatit Media Achim January Nilhay nga Mataya Kopi Lay in Arak Chuak Mi SACral Shrang Moto Pakhat ni Tanga Tang Khwa Pungki Siang in Seita Khwa Chu Shaman in Voili Tiang Aka Cha Tolsungmi Pakhat Nunnak Aliam Hiam Tor Zong An Tia Thei Si Chubantuk Chiam in Wunto Peng Mengzeya Khwa SACral Shrang ni in Khat An Khang Piak Na Chupin Aruang Umlo in Tolsungmi Pali Antleki Na Tia Tolsungmi ni Anchim January Nilhay nga SACral Shrang ni Wunto Peng Mengzeya Khwa Chu Lu No in Chungkhar Kusaknak in Pakhat An Khang Mipi Pali Aruang Umlo in Antleki Na Tia Thei Si Mengzeya Khwa SACral Shrang ni Antleki Mi Na Tolsungmi Pali Na Chu Uthul ni Umyo Tu Uko Chonan Le Ucho Suna Hi Ansi Tia Tolsungmi Na ni Anchim Lingchi Peng SACral Shrang ni Ralamsial in Anlu No Cha Khote Paruk in Tolsungmi Pi Na Chu Munhim Nak Anzam Sagai Ramthan Salingchi Peng Chu SACral Shrang ni Lu No in Tolsungmi Pi Theory and Firpek Na Cha Khote Paruk in Tolsungmi Pi Na Chu Munhim Nak Anzam Tia Imma Pimpeng Kom Battalion Kulariat Special Force in Tongbang Waitu Pakhat ni Yanggong Katit Media Achim January Nilhay Ruk Jingswimi Lam Pasari Tukpa Mongyalay in SACral Shrang Thazang Somsari Tukchu Moto in Anraklut City Jito Khwa Tolsungmi Pi Theory Fear in Kungki Siang in Pakhat Anchum Chuan Tia Thei Si Atu Bantuk in SACral Shrang Ralamsial in Anlucha Salin Chi Peng Khote Paruk in Tolsungmi Pi Na Chu Munhim Nak Anzan Tia Yanggong Khatit Media ni Achim Thailand Ram Phukat in Saknak Hun Phunglam Lo in Rentom Myanmar Mi Pakul an Tlait Na Thailand Ram Phukat Pengkom Uchit Kopi in Saknak Hun Pakhat Phunglam Lo in Rentom Myanmar Mi Kul an Tlait Na Tia Popular News Journal ni Alangter in Saknak Hun Mapong Khosa in Ummi Kanma Thailand Mi ni Thaitarnak akan tua cha atu bantuk in Myanmar Mi Pakul kan tlai khi hnanak hi asi tia an langter tlai khi tong mi Myanmar Mi kul chung minung hei thum hi pa an si pasari hi nu an sin na an dilak in Wuchi Police Station shoi in Bechai an silai tia Phukat tong wangwei tu palik hani an chim
America thilphur tilawng pakhat chu Houthi misual hriamtlai phun ni ballistic missile hmangin an ka Houthi misual hriamtlai phun ni Himarali kam a US thilphur tilawng pakhat chu ballistic missile bom hmangin aka tia US ni achim Agriculture Eagle thilphur nak tilawng Houthi misual hriamtlai phun ni an ka mi hi chu tukpi in aruk lo tia US Medal SE tuamwangwei tu hna ni an chim Agriculture Eagle thilphur nak tilawng Houthi miso shamklai pu ka aton huzong a Gulf of Aden leipan in akal chiuri Iran ni adiapi mi Houthi miso shamklai pu ni November thok in releasan tilong ha chu Hamas dirpi nak langtar an ka na tia AP News ni alangtar releasan hunram thilpur nak tilong ha chu Houthi miso shamklai pu ni an ka pen ha cha a balai pumpi tilong company ha chu cholet thalnak a hersatnak tampi antong tia alangtar chi Israel gadaw nak daytar ding in Hamas ni ralpho pathum antle khimin ha video alangtar Hamas ni Gaza hunram Israel gadaw nak daytar ding le Palestinian ralpho ha chozale ding in Israel minung pathum antle khimin ha pathum video anlangtar Hamas ni ralpho amang in antle khimin ha Israel minung pathum ha chu nawa argaman ni Yoshi Sharabile Itai Sifskin ha an si an kong lam chu January ni thei ruka fiang hangte in kan lang tar lai tia Hamas trong vong wei tun ha ni an chim Israel ni Gaza hmun ram aka ruang a ralpho I kan tlai khi mi ha he pe tlai nak atlaw tia Hamas ni an chim kadaw nak achhuaka Israel kadaw nak lerul in ralpho a atlai khi mi ha chu katha na lai tia achim chi Hamas ni atu bantuk video an lang tarnak arwang chu leng lei silau in thilnung lei I dau nak asi tia Israel ni chim in an tlai khi min ha chung I thiltri nung achua lo nak ding a ven hin nak lam atua tia VOM media ni alang ter Jing kan Thawngchimnak chu ma vial in kan dong tari lai lungmali post thazang akan pe tu nandi lak chung a kan nilom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek chiao ding in kan in som na